بریشه سالان محمد دخواست تنه ج زمان که وران فهم بکه. شو لما عملي بران شد کم توریستین از دفروشم پران دستینم. Mehmet Kuşman tabii ki bizim için çok değerli. Muhammed Koşman bêguman ji bo me pir bi qîmet e. Karên ku ew li ser şaristaniyê Araratê dike, karên pir girîng e. Yazısıyla ilgili Yet ecnebi tin, yet ecnebi. Rewaqtetin me pir paş dikir, ew dikir, gelê pir mehaz dikir. Ev mirovê 82 salî biriya xwendina keviran û şûnwarên kolandî, gelek zanyariyan li ser yasa, zagon û şêwaza jiyana dewlet û civaka orartûyî dizane, ku caran jî jê re mîrekteya Araratê tê gotin. Adveri şo lama amelimi بران شد کم توریستین از دفروشم پران دستینم. خباتم جن وریه اد ورد خبتم بران از Diyarbakır'tینم bazalta evci serpantine herkesi dixwaze یک پریوان هبد ده خور اسری خورد بد چه evci kitaba منه ev kitap ji me nivîsiye 6 sale ez vir dixebitim 6 sale ev jî elfaba ne elifbek alfabe urar tuanin elfabayê ev jî reqemê wanin ev jî li ser ber hûnê niha herin bibînin yazî heye xet heye ev jî xwedayê wan yê mezin hal diye ev şey kiriye. Edwi de amelime ebe. ناوی من محمد سوادیام کوشمانه از سال 940 بالی وانه گلپنار آسپشین چاوش تپه از هاتن دنیای آرکولوژی استانبولی هاتنه ایل ور بکولون از مجی خوان نویسی ام هاتن مذهب را قاضی کرد هفته 15 روز درواز بون چوی یازدستی کتابه درکت اوی از بال دخبتیم ناوی پروفسور عفیف ارزن بوی اوی نزانی بخونه اما گوت زوره گو از زوره اما گو از نزانم بیازیم بعلمم گو نا اما گو چما گو گلک زوره باری که زورامه شو او چون از چون کلاوانه جز پر یازی هنه من نزان بو کشک آسوره کشک اورار تو من نزانی از هاتم چون ایران جمعه اویازی آنین ارمنستان سوریه اوجی آنین ترکیه ده همه توب کرد 3 ساله من الفابه چکر آبجه الفابه الفبا ما او چکر از خواستم آنقره از چون آنقره سمپوزیومه پروفسور جوی چاقی 20 نفر هبیون بلکه زیده جی هبیون پر beyan kirin, alkış kirin, aferin falan. Ez hatin ser lisan-ı xabitim. 22 salaj eser lisan xabitim. Mişahsed 5 kelime fehm kir. Başıcı çum İstanbul'e nişanlıdan hapke me evci çekir. Ez hatin hocam bernivîsin. Me bernivîsin Firûtin zarê xwe pêda xwendinê üniversiteyê da
Ez niha jîl verim, eva 6 salê min e ez divir diamilim. Li ser kevir û keresteyên hişk wan tîp û peyvan dikole ku nivîsa mirov û civakên berî nêzîkî 3000 salan bû. Niha jî li seranserî cîhanê 38 kes dikarin bizanin koşman li ser refên vê odeya berteng çi nivîsiye. Lê nivîsên wî ji bo wan kesan jî giring û biqîmetin ku tiştekî li ser xetên bizmarî nizanin. مكرناك كاس نعلم يقول ام شيء ما هي ام نظام تبكي يازيوي فرد زوره يه 12 سالي حتى 25 سالي يه 25 سالي دعوت نكر به başka işi yutene be bütün zihin akı bir de servi يه 5-6 sala da him be 5-6 sala da le vakti روزی سر خطا بزماری خبتی روزی از هرم işi خوب کم عمله کی دیب کم ناسینابه. Mehmet Kuşman tabii ki bizim için çok değerli. Bêguman Mihemed Koşman ji bo me pir bi qîmet e. Karên ku li ser şaristaniya Araratê dike karên pir giring in. Bi taybetî, karên ku li ser nivîsa bizmariya mêrektiya Araratê dizane, ji wanê re giranbihan e. Em behsa mamosteyekî xwe dikin ku temenê wî 80 sal borandiye. Lêbelê em nikarin bi awayekî çalak wî deynin ser kar. Ew dersa nivîsa Araratê dide, ango em sûdê jê nabînin derbarê Araratê ji bo sektora geştiyariyê. Yani Urartu ilgisiyle ilgili. Ev silamê 82 salî biriya xwendina kevir û şûnwarên kolandî gelek zanyariyan li ser yasa, zagon û şêwaza jiyana dewlet û civaka orartoyî dizane ku carnan jî weke mîrekteya Araratê jî têbnavkirin. Ew dewleta ku di sed sala nehemiya berî zayînê de nêzîkî gola wanê hat avakirin û salên gelek desthilatdarên reha yên deverê bû. Heta niha jî nivîsên li ser keleh û cihokên kevnar û kevirên kolandî weke çîrokbêjan ji nifşên vê sed salê re diaxivin. 11 zarokên koşmarî hene. Lê tenê kurekî wî mîrat ji bavê xwe wergirtiye û şerazatiya wî ya pejirandî di nivîsa bizmarî de heye. Niha ji bilî Mihemed û kurî wî li ser asa Tirkiye 6 kesên din dikarin xetên bizmarî bixwînin û pê binivîsînin. Beri kadara 30 hebi bütün dünyayı. Hamici yaşlı çünkü üniversite tüne ya Urartu tüne astroloji heye, sümeroloji heye, hitodoloji heye üniversite Türkiye'de. Ye devleti başka jî tüneye. Urartu bölümü tüneye. Tüneye. Jibervi emmane 7 nefer. Eci 82 salime ye en genç ezim. Lema Kültür Bakanı bitşineş derba. 5 sala serheb min Amerikan Los Angeles'e konferans kir. Almanya, Hollanda, Belçika'yı mikir. Pişkavi nekhaşya küme eme biçone Japonya nekhaş dereket yenha evri sekiniye. Bahsi her bahsi harba dikin, bahsi sulha dikin, alışverişi dikin. Kralek salek çıka para xerç dike bir yolluk. Bahsi yollık dikin, bahsi eser dikin, bahsi kralit başka dikin, bahsi her tişte dikin. Örf adet dikin denizin, davatan şeyler avan denizin. Adet evan hükmet avan yeke, balman başka bakan tünenin. شیست نه حب خدایوان هنه جوان شیست ها سه حب یه پر مزنن یه انگلک مزنش نوی خالدی هم خدای دولتیه هم جیه حربیه پشتوی تیشب های خدای فرتونه که یه بایی یه سسیه خدای روژیه شبین خدای روژیه او خدای دی خدای بچوکن هر کله که خدای که وان هیه هر کله که خدای وان هیه کله زانی چنیه کله حیصار اف تشتی که دست هاتیه شکر کل اول
خەتا بزماری کەڤنترین شێوازە نویسێ لە جیهانەیە کۆ دیرۆکایە ڤەدگەرە بەری 3200 ساڵان و لە شارستانیا میزۆپۆتامیا پەیدا بوویە. ئۆرارتۆییان گرنگی پێدان. ئاکۆ پڕ گرنگە دەبێ شێوازە نویسێدا ئەوە کو پشتی بەکارئانینە ئەلفبێتا بزماری نێزیکی 600 هێمان بەکارئانینە ji بۆ دەربرینە هەر برگە یان jî peyvekê û her nîşaneke dengekî xwe yê taybet heye. Pêşkeb Asuran Hitit hebiye, Hitit devletekî zor ve ewan yaziya bizmarî çêkiriye, piştî wê Asura ji wan standiye, Urartuya ji Asura standiye, paşê Sümer hieroglîf, yaziyan hieroglîf biye ji Misrê pir kevne, ji Misrê ew anîne, paşê zindanê Hitit, Asur, Urartu, ewana heme yazgı bizmarî dixebite, ew jî ji viriya bizmarê, yani yaygın bir yedina milleta. Yê ecnebî tên, yê ecnebî. Ji Avustralyayê, Amerikayê, Kanadayê, Avrupayê, Japonyayê, Korê, hemû derdên. Ji wextê tên me pir paş dikin, ew dikin, gelê pir mehez dikin. 6-7 Em dixwazin pira têkiliyê di navbera niha û dîroka Araratê de durust bikin. Bi vî rengî jî em şûnwar û dîroka Araratê didin nasîn. Em xelkê xwe hişyar bikin bê Araratê çi dewlemendiyek e. Em Araratiyan nola bapîrên xwe dibînin. Pala me jî wiha ye em wê dewlemendiyê li ser dewlemendiyên sektora xwe ya geştiyariyê zêde bikin. Gela wanê jêra gotine tuşba bak kentê wan e şibê Baxdayê, şibê Ankarê, şibê Tehranê, başkent jêra gotine tuşba. Tuşba da ji xet pir heye, li vir heye, Eyanisê heye, Anzafê heye, başka tune heye wan dera, Sûriyeyê heye, Iraqê heye, İranê heye, Ermenistanê heye. بەری 6 ساڵان محەممەد تەنێ دخواست زمانێکە ڤران فێم بکە. لێ پاشێ تشتێکی گرنگتر فێم کرد. ئەو ژی ئەوە کو نویسا دەولەتەکە کەڤنار هینا دکارە نانێ ژیاناوی 200 ساڵا 21 دابین بکە.